ho se wo yi na no pa bre duru se wo bojas no kriketin ke wo dada ho eno eye sompa today babia obia yemoache emoakwa aba edeba nyame agi atuma manipa agi atuma kasafidie sompa 106.5 FM enkran na yenya sha asiese ya ayese yenu aba afiri soro eba esesa pi na hyehyehye ne bo enti sompa 90.7 na won kransa wofa ma ekofa kentampo efa kosifra wano no ho ma wotifo nya bitie sabre kro na sompa tachima 106.1 wono nso tretre mu a ema ene asantema kobo hyepe ena afi sompa takwa 101.1 wono nso acha ma akwa kopiem ewo takora de aboboa no na fi sompa takora de 103.3 nso age wogene woto petesa wone bono ena bebo hye na sompa doma 101.3 no wono nso asom we nyina America ni mungoma no so no se twagwe ni ewo sompa 106.5 FM ehon so na ya ubetime de obi a wodi na wodade no wode befa na anopa ya boso amana ko bebia amanyame atibi no wode ehon hira abre awodadiem na ahya no so se yenya bobomu a ensem a edi atwaguo anopa ewo ententamfidie no so online portals no so ewia na yewura nkratanum na yaboni nyina boa na fe wahyehyɛ ne te sɛ de mesini wahyehyɛ fie no eno ye wadwen kyeremu entibere so se obowura mu a na wo nso do wadwen mpo aba be pia de ye ka no eba ne sa ya menchia ye mfa ye nkofa baabi a ye mfa ye na de ye ka no wo nso wo de won kanto so abem ana se wo nsusuye ene se de wadwen mpo ekyerewo na hye no nso se adwen kyere no ayese hwene wonua obia de fatananim enti ya na wahye no nso na ubamu a enye de obia ka ena asumesi kan sei ena me nso me kan sei ede atua ne so ya na won so de wode aba ama IFA sanse adwene no ya na ente ba konfo etirim apam dada ne din no anopa enye menko ena mewo ha sede empenin ka se entasuo nkon nante no mene emma papa akintena wa mienu ena yesi edua setekuku anopa ya yesomo ewo Ghana today so na yenu RANSFORD nso de nam se eye Facebook ho ayo sompa 106.5 FM YouTube ne sompa FM live amana ne fo nyina ho na won mutia no pay enti anopa ba bia obi ayemo wa mo se mfidie no doso nanso wo adwempa wo akomapa na wo nsusu ye papa enti no wutie sompa se de daache no enchirima nso benya de pa na won mafa e ma pa mo akwa aba no pay na maboboa no ehoboko de bia didem wonderful enefie me senka me hyehye me ho nanso me be no mafa mo ho ama Adwoa na afa no okay so no de ono na adwoa da ne efiada no na aya na menim ba bia no opeso woko serious o so we na dia wa mu ba na no bi yes okay what's that so okay aha ewe ya me check weather na me see there be me share eyi atade incertainty there but still na me yes o san kata so san se nyame aso yesi no aso ne yesi weather ne mu achele kama me dey ba say dia na mi wu nti no kafra ba weather ne ba say nso e ma na ye de eno na wan hwe ya na ati afa so wan hwe antimi nkwa adwuma true antimi nkwa adwuma obeda pa na wo ka krekete teachers wo ye gudu apam ese okay krekete so ya na betiwo ya wo bo onyom na wo kan no anam say akroma ne akokode no yes and Mr. Kuma has 2 children the children are Mensa and Dede okay Dede is a boy and Dede is a girl oh wow okay teachers dey in fact oh my idea no correct apamo no my idea papa say ye won hunu kwan ya won be fa so a mo de be ya nwom but never this yan ye easy because enyum de obi akai by e ka say what is matter no touch me pre wonum no o de ye enyum to a e ka otiri
the book of my Bible story. Yes. Ne ye de ayenyum. Yes. A wo che wo Sunday school. No correct. Till now. That's okay. So me pese me bie Bible ne kura. Na wa kaka no. Be si me tirim say wo free. Genesis a. Now ko Exodus and now wo ko wi. It is ana besi en enyum no. Me kai from Genesis to Revelation. Okay. It no. Enyum ewo ekwan bi a eya the chef oni use the trade a emani easy ebua emani ebua pa no correct na opese uhunu nyame ne ewo mu kura gye nnwom ade nyame ne ma ewo mu no ayi nnwom na ebie nani no correct cause nnwom ababe 50 years ago 30 years ago okay but ade bia wesua wo book mu 20 ebie akwatiw bosu me etwa mu okay na o che 3 days kura na o refi adwa no kura no waka no enti o he bosu me yi kura na se yebusa se after January ment ben ne wo ho this okay January ansana no kura okay oh teachers you're very good yeah more on my boss say one more year dear one more year dear teachers yeah until all professionals can boast but the teacher taught them all. That's right. Wow. Apam so kra anu pa cheche for ye mo na na doma mo da you mahama na teso ara wa yira teacher mahama okay president mahama mo we na doma won kransa we teacher wa say na doma ayo minim so say na doma adoma yo o ye teacher ni on wa kira dia ma ise kura kwa ahomejem but still wo nya ikire okay oda so a kire say once a teacher always a teacher yenchia na no pay mo na ye ma kire fu nyina mo wonu ma wo nso nyame mfa wo kra nsi yi na what she bibi nso we teacher wo kire wade wo class 4 yes wo hunu an what say eneni ne nyina no asaso wo nyini omu da so te se de omu che na Maku na ya na wo mo sesa but wo hwa mo no a no wo mo nyini me kai me teacher ni bi o kire made way back primary class 1 was a class 3 bibi sa apama nani na ehu no a de wote ya no che ene enya nko a woti me kura kire no a no ohu kura no wo ne hwan kire wo ko kire mu a nipa so masimo pa so na ho na wa kai nipa kro but na de wote ya no wote Uri sa de kire no so ma teacher for ni timi omo ya ade pa o I remember said those times ye honom no na most teacher for no mo ya hoho omo nye kromafo omo fi baby ne bai se me ne oda so kasei free se me P2 madam Salo very beautiful woman ko me se na me ya me ko ye Mama no sani ana Akosua ka no. Sani otie o. Sani otie na, sa otie. O wa hoɔden bibia pepe. Nyame ahyɛde hyira wo mo saa. Oda so ti kuro mu ho se me ne wo kasei. Oh okay. Ato. This why native. Oh, why native all these years. Omo ya ade pa me KG madam. KG madam me ne wo kasei. Oda so te sɛ de otie. Oh wow. Wa kai me madam ba ko madam Fachwa ona wo si keji wa ho ye pension yanka keji ni yanka kindagate nti na ni nyina the same asare ni yanka ni nyina bom nti ewie won se keji no ba na se ye wire free kindagate nti me kindagate madam Fachwa Madam Fachwa is a nurse na oda danity nso no teacher na wo de bonyo manesa sira semuni nto de madam beba wo hwe nanim na ase enema nkoyi wo de fifie na eba mudi agro tietie wo de begumo so nti enyaba sa ye to no nyomo a wo da danity a ewie na wa soda kire yade that's right those times na school ye de serious you kura wo dimirika pese wo school adi se eyi kubolofo na wo de no kokoro bi dane na class ye de wo bo we de so kubolo
ma bo bi pen o so what was you don't tire book asemo ko bolo oh wow emre ko ne ya be chime ko school ni aso so mu ya bo we aso na so me sani chamachi me ba be dru fi amachi aba bia no papa bu sa say den na ye wachi obesa bom bia ka because my head any kwansa me ye. That's good. Wow. That's good. Esi ade esi nkora no ma ba no wo mu fili o. Na say esi ah o mu nya fili. Esi obi nti obi banti. Enne no nkora no o mu ko a teachers no nkora no. Say eni ho no mo che say na yi no Bible ni ho sa. Nti ono no da so wa be kire wade no ko. Nya fe no no be di agro bi enu ti a chine nko. Wa be ka say tia no. Wo ka say tia no so obo wa. Asema ba. Be dru school mu ho. But first no so de mo bi ti me twene ba. Adni free fie ma ne ba se teacher ni mo no wotimi twene ba so ne nsa de se o no teacher me na hwetro ampa so de ba ma teacher ni abo no but ne no obi ntin obi ba teacher ni kura be da ne nsa aka akora wo school sanu ma no nyina no asese nti ama school no emu nhyɛ da nye de se face na pam nti ansa na sa obi bu obi ba teacher bu obi ba na o ma ba school mi papa we na hye ase Mr. Mfojo okay na ye editation nti say ka so be inspire cow COW wan hunu no twa na ba na odi sun kofre akura nso akura bone Yakubu okofre ne papa bae ne papa bae abusa say teacher na wo akura kitikiti we afi na okomfie nso so inspire cow na ntwi abo akakra cow obeda na ne man inspire mosquito ntontom mosquito now say cow enti wo pa chese bibia obetimi aspere wo teacher na teacher say so one dey wo akọ school ntie onim o so okay any aspere na teacher jina ho o say papa yi o say bibia de dada any aspere there's a papa bomba ya by teacher in mental school hospital hey lady sira se we teacher say na dey spare Yakubu papa buafu say headmistress amam nke ye tomamento enti e free ho no na ewie ya o mo hye mra se ma ye ntie obi na me se Yakubu papa na dey sade ya yo we dey ya boy wura dada num dem pa na kane na ekoso a ene otu ani na hwa a unta nhunu bi ntia na amawafe tete no we tete no apam eni ma me fa onko wedding ase ai frase okay sesi anema bebre asesa ma chese ukọ ai frase kra hardly pass ube hu sa na ema ne bi aji say be a typically local wedding bia bia chire baby and abehunu sa ade no okay first ukọ wedding a bride na hairstyle ye pony eyampo ye ti fufuro bianca pony ho no kure na o mo de sa na ti bi na so ya the crown no esiso no asese gloves was asese ti say dey ade da funu no na woni say o mo the socks bi ba ya na your friend three sisters sa socks no say o ya wedding no wan hye bia no wan hye wedding no o de na animu three sisters no de anu abu aguso mi yansa okay yes three sisters na school for kra pepa no kre won mo sha sa na o mo mpaboa no apameto no se tie nie yes just empa sa mpaboa na say da ma me ni wie timi de ko hye Wodro no so baby. Wow. Ebreko. No wode you bride the pa shine pony. Eh. Oh, shine gloves. Na wo pony pa na mo mei wo mo mei. Na pie kama na fe ye the crown no. Esiso. Ene hwan na obehunu se crown si ne so wo. E wo wedding na. Na wedding gown kura na che bibia. Esina na asise hwan na enya pony a na chese yeduru asore dem ho no a na sofo je ne mic obi wo ha no a owo bibiti ayefuro ya se aware ne nkoso a
one so then one kind ene sesi ano most omo advocate say bibi sa wo ha it should happen before the main event 1 month 2 months and okra be ka kire asafo mpanimfo enti nyesi yakwa so dem wo na ye gi ani a nya wo na abegu aware ye enya wo na wo ba be ye we e kokra de ye mpani ena kana no so ye ko reception no a ni ahihye balu enya balu e handkerchief ba sa balloons no ene uko mia ya hudo bi omuye balloons ne de ebi moye ena bi mo so cra first na ebi mo use apple o hyehyɛ apple adiem se ya na one more ton ene no mia hudo bi ye that emu asesa first no ena akwankyere bi no mo nso ama bi no mo nso hubu abo mo ya duku ni tiri so set ni Adwoa Asare say nesi eyi ni mako na ayefro na ikadwamu ayefro na ikadwamu ne mo de enne no ma nyina sesa enne sa ne ma nyina no nya de abehunu bi apam nse de hunu na apam ye gu aduane so ma ye yes obi ya mefa ne de hu bi nche ye gu aduane so ache so ma me awi aduane na yedi asi wono mo no yedi kama empanyimfo no ba be yi wono mo de sa dada de ere de ya buto o se we dada de asia o se dada ya sansa nkwankuma asi nchen eno na wote hono mu ana o kare ji ye de be na menyini menyini tem na me so mbe se dada papa aduane a enam egu so pa se na apam se na enye kwa wo emu nsam bie bebre true se na da are na mu ana odi so ore na no kwa no mu ntime nwe me kai be papa kokwa mufa wo de nam mi si wo sade ya kura be ba ba ko pe ba ko kura no ketua bi no obetie ejide bia no wo de bia bia na na me prese ba ba yi ni chance ta se aduan no be ko na nam egu wo no chai enya sam ketuo o ntime nwe say my team sa dwendwene egu papa so no because enam na o ma cha mo bia nya bi no ansa na e ba no amakwa na pam nam no kra no so wi ni nyina wi ade cha mbesa ade e jena no on ne kra anwe because o wi ade cha mba beje school fees ye beje akohoma obebo wow so wo ejino enioma bi asesa enioma bi asesa na egu aduane so ye bi asi wonom na utimi se drum ebi so yetimi de aduane ni nyina bom na ye cha namro no yetimi cha de guo no ezi tubi utimi huwa utimi se last person oba kanka say bako ni se ye papa no mo asemi ya na woken apam me die growing up no menhu se ebi efi mame aka say ye ne papa enyi skenti no aduane no memma no ana say wada su bi edinti ne de woni di dabi bibi menhu bibi asa ene nye de bia so na wonya bi there are days it will say no mo feel there be so wo hono mo a na wahu se niam mu asesa nye de bia na bofo ko wura mo onya na yes but ya nka se ene de wa fa bia manti no ye ma no ye ma na duane woni but ene no when you wuni no contribution no chop ye ma ni bi bebre wo hono mo a ni tichu ni omo awo ete awade ase no che say atete ni pressure e be ma ni bi panom ye de ma papa fuoi an ordinary an ordinary kura waso koye me your bad ye bat an ordinary eto da na an ordinary sano na amenne no ma dodo no we fa wo mukunu no machi no sansa first na sa de na hardly so obehu because se ne kunu ni bi kura no a na ofine ways and means a ode hunu dada amfa bi ama wo na first no so na nte na afuo ewo wo ho ni ntino ye ko afuo mo anya den a ebenya banche kakra eti banche no kura no mutimi bo no banche ampesie apa minim se sa de no mu na yes ya bo banche ampesie be tuma ko mirawa eti no na ye ma me no find ways and means a ewo se be aduane wo fie bache ne no asa ema bi no ma men kan sa wo mo shere ni anda age sa apa enti wo be ma no wanyi taku wanyi sempoa amfa nto ho no mu a woni nwa daje obeba na obi de sene enti wo betwi wo kunu but wo twi e wa bontin wo kunu wo mpana
obechu abonten won ma kana no na metie ayibi mine no na o kase one ne yiri ni asem but ofri adwuma baaye no ne yiri pra apra na wo pra wa pra gu ne so te se de wo se nwura ato atwera abonten no was na do ba de na no wo no was na so me pra no wani twetwa he no hu se me pra so be sore ba bia wo no so wo hu enti utimu se ebuo bi asesa ana no wura na ebisa ne se won check betimi abase bia ono be ma no sokora no ya ade bia ma ne yere no akohu e bia won so atwem bi oba ne ntimi nka yes yo ba bu hod mo be no action mo on kasa ma hu ba che ne ne ye be mo hu se bibi koso eni obi nso ma de wakohu no wa abonten no wo hu se wuntimi nyama nje ne oba ne na mo so se ya eni ye wo ma bi no so on mo ne wo so bo wo mo ho so uko dwomu a ma bi no a wo mo che ho a wo so ye de ombetumi bia de akoba wo kunu no mu fie no apama no so nya asem keto but wo de toto Canada no ho anyeye asesa ene sa anuama ni nyina no adane ye nhye da nhunu bi se de na first no be hunu na dada eba bo ni obi e dubrika dada ye sa anuama ne nei ebi ni ho biem na de ono ofre adwuma ba no aba na eyi akora ne kura sia no na basa kona sina semkreni teso no de enkola ho ade ayo ana akola ho ni kasem ne sa ne o ma ne de enyo no pressure no doso ena no pressure o wiemo enye easy na de na ma pressure abasa ena no pressure no wo se ema no pe bia ade wo ena me no so kwa na pe bia ade wo ema no mema nyina bata pabo hwa se ene ya kama na to ema ni chirim tu wo kwa aware a woni se wo kwa kwa ye jakade won kwa hwe se wo be ma no so kura no wo ho beto bi na ye nyina ya brenya da bi ejis wo hwe ba ku mienu miensa na ho kira no ye mo a afi no wo hwe ba bi a woni ti bepe mo a wodi benya bie se wo se na etie no but first no na wuti mu se ya papa no na won mo bread ye ba na won hye da nhunu pi sa se de ne no wuti mu se papa bu won ma won na ma adwendwena da no so no se tie nie ni ko mu kura abu obenya no obi ahwe bi ama no ezo wan na ekwa akohwe e de ama no nti ye nyina sa akonya we so ne enkan fa nkire ma nom ne ya papa nom se mu oden de na so so edrum bi a ye mpagi ani hwe kese ya na na wandi she ka no e no mo fo ze na geyi se wona mo nyina se na iwe tirim sa adwire o se o shia bema ana onu ukunu neti na bema ne aso wo struggle wa hu se nipa we di nko o how bia nse da ni ne ho saa but sikasemu no o struggle kakra when the she say me njai saa bema no okay menya no wona na nwe abo jina nachi okay wona e kan ukunu kote bia mu eden a jina nachi na ebia wutumi se bibi pa e kutia no ne oditwa ana odisia na achia otare ana wai wutumi se effort no oguso ye nso atempeke wasi ni pebisa ne yenyai no okay ye sheni nkuran ye tainachi yeah ewo da kro de be wo ebi wura sa pepe ko ba san so asikare ba be ma so no ba ni hunu so ebi mu die o mu ho boa to the extent say woni oba na di hia no sikare baba na pam no oba kire wo oba no say ka ne no ori nkusi so what you say luma na de bo na nyuma ne wanya nampa enti wo ba twene tan afi no wo say already no kura no say bi atwentwentwem yeze ba ma bia no oba atia aya no wo hwe ne say woni bi enti no ne wotie ebimo wonya bia na ohunu se no mi kunu no o taste wo be fa mapa enti aya na ne ma no so sometimes won timi blame wo mu pi ebimo so timi check ne sa se wo ba rase ne kunu woni ne kunu bebre ne bedru ba bi anka ba ma ne benya sika apama ne fra ye hunu bi da afi no no ba ba kire wase se ni sika na kura ne na abo an ma ne nyai mi wonka wonya oba kire wo se ne dan ne wo sie na wonka wo bi wo sika anka oba wa ko nsuo so anko ntimi nsi so what you say so many di mo wonu aduane ma ne di wa mo mpa ya pan so anko ntimi nye but enna no emema ne bi no mo so dio mo bo ekokoduru ba bi se wono so ye ya no wo kire wase wo ye ya no obeso ma ohunu se eye wono na de no ho no wono na ye ye
enti di open wo de obeye obi abonje a won kraw won anya ni sika ya kati baby ya etwa ha ni etwa yes ma odi etira ba eke ka wo odi eye ba ya wo ma no de na ase mo ka pa de mo ka na bokoto de mo twa baby ya mo ye ni nyina nice one mo ye ni nyina na birthday me was special birthday greetings okay no problem ene me sofu ba ku birthday okay Pastor Theophilus Yanka okay oye one of our pastors wo ICGC Strong Tower Haifa nyame nhyira no amen ni dedication and commitment se papa obedu asore ho anopa tututu nu obekọ no ho okay check sound nu afa ha nu odimirika nu eto da kura na me yem hyehyɛ me se wo bebɔ fom se nyame nhyira no onye ne kese wo ahofama awurade papa onye ne kese na adwuma bia wo ye no nyame enhwɛ so no onhyira no nti Pastor Theo special happy birthday in come away I appreciate you pa nyame enhyira wo amen nti ye wo hono no ene W1 anane on Kransa okay commercial bank na waye na adwuma say security officer Sompa Kransa wo mo esoro pe you odi na woda no so yema na woda die pa na ensem ni bi trendy o apam Patrick wo ko baby ana ko baby wo se nkomo no na atwe na ba ba nne no so bo me ka me kira wo chai o so ka kwa ma adwini nyanko so wa fa ne ho ankasa danjona guard ana no odi ne baby ana oh Patrick mo efe wo efe pa ne ho efe na wasa afa ho fa ka ho kala combination so chai babo no what they ato so kura enam so obenyam se nsu ato na meka so because we be find out we chire ha ye kwa ho eda wa mu yi na wa mu esi ehu ba bi ode kwa eti no bi so address ha e was ye tete no eti apa botre no wo so bi fare bag ya ye tete no medi akira ahwede nti e was ye hunu ba bi a wo kwa bi na eja madam Akosua nim ho hwe wo no abeka madam Akosua na asoma no so onkoje tomra e bi kwa na ja ene enye to e haji abeba so ati ase enti brother Patrick ene wo ho fama na efe e was enekura.com no okoso true pa na ensem no ebi ne namo yewura nkrata nom no yewura big gate okay munim no yene me gate di ade ni sikenti we ase nyina enem no wadom Ghana se mempene John Mahama ne na hia o okay nti also ode $20 billion wo man ama yenso yetimi asesa ye nema bi mo ni apema ko yenim kankan se ye ni abrese ye pese ye wura TV tinum ni ayede ensa ye biribi no wo so e no asene nti we nye IMF bosia free wo de boayen nti enenamu pa Ghana ye tira ye ye betimi ahome kakra holiday no on sakremu asabawo na no de na yes Founders Day ye de call August 4th no so ma say ya sa ko baby na she de ko baby na 21st September and be musi ye Ghana we ba no abesa no I say school yi kan no chiro ya nkan wati de asemu ni na it is here no ne ye hia de well so man yes some holidays apam yeah ehu hia de but en na ye priority ana ankomodi ahodo bebre wo ho no mo a ense wo ye manfo kon na tete wo manfo well ye metimi aka anu no na iwura si dun kete anso say isi na juma obo ye sa constituency kura na anu bi aba wo man to bi na afi Abrekuma North ya to aba wie akwa free ye so na anwene we so semia na still isi te ho so mensia yan kwoto aba no fofora o seda no kire se wo muntimi nya adwuma no nti yan nyimfiri wo munsem one nkrofo nya eno nso amanfo edi ho nkomo papa na wo de yenwura nkrata no na afrafo nso nya kwanya mrem okay
na mamemfa we enhyase wo the chronicle mu we de tewtew na yempeke course no MP for Asen South kane soafo abedi ekira no wo hwe homesuansem so Reverend John Ntimfojo na nsem di opanyini no o trend me na me ka kire wo na yesi video bi na anu ya na trende wo eyi X so ene ye homfoni a omanfo di hu nkomo efa mrantie mienu bi a wo mu free ba bi abaga na ha mo fefe o ma no kof chese ko jina eyi ye aki hu Independence aki hu na chese wo mu di o ma no etiem abo afede mu no wo mo ye de wo mo pe wo ho o mo tare mu sanwa me na me ka kire wo ene o manfo hu ye no mo si na ye ti ye kuro mu ha free ba bi abai be ye de wo pe edien ene ye kan de afa ho ena Reverend John Ntimfojo say asa aban we yankasa no wo mu nse da nhunu amamuo no so saa wo mu opposition ade ba ko mu de ye wo mu campaign eye LGBTQI+ no kre sesa ade we wo mu ba wo mbe ye hu adwuma hwe se ehun komo kra de ye wo man Ghana ha ye nka ho asem kra na obi akobọ ho wa wo se ene aban bai wa kana no atum ti se san komo no kra de enye wo mo ne kan ye galamse o hey LGBTO chesa aban na kana no atum e wo sa ne ma no ho enya de ebo akra ni mfo nyini da ha ya akokata famiensa ehun nsem enso e wo the chronicle the obokrata no emu na Apam bekai Tema West constituency women's organizer Emma NDC aminyoku no Paulina Lamisi ya mre bi wo mo kyerese maami eyiraye Apam enne wo mo kyeremu ese maami no wo mo hunu no enti abusuafo na atro petition bi akoma aminyoku NDC Saint National women's organizer pa constituency sabe no wani wo bi hunu wabo adwuma no wada so ye organizer ansa na wo beyira na bepem enne wo mahwehwe maami akire kwan ahwehwe no wo mu hunu no na se amanyoku NDC wo maka wo manu atomu a wo mu ntimi enye bibia emfanfa ho eho asem ewa ha ya wo mu ede adesede maami nimfo nyini so eda kratafa etoso mienu very beautiful woman ne kon atwitwa kokko kama ena woda ha no se ye ho asem so ewa ha AI must be demystified. Aye. Teaching alone is not enough. Brian Champon and Ekache educators a war may emu. Okodi jumedi sunkubi wo Unimark. And what is our and semno ekotu just say ye chire nkwa classroom ne ne keka hono. Eno nkwa etimi emwa education no. Ema ne ma nkonka na befu nimdi akwanimu. Enti wo mo hwese wo mbe take advantage na eno nso ehun komo ena wa ha owuro kuje to ablakwa ena wo kiremu ese we ye daily post wo kiremu ese nevesa honsensem wo mama na yefo wo mai emu kane se de na goro boys wo mo tete wo manfo etimi kotwe sika kra mu obi na enkowi ase sika no wadi passport ne so a won sanka na ehonsem akwakoye bebre no wose enne saa ne nyina wo yi ade afiwo Ghana rescue US visa sanctions over high student overstay rate enura semtwofo nhia mu no nso wokobo so ewo ase ya ehonsem ewa ha owura gusita no 24 hour economy nhyehyeye o mampani ba ewo no na panyina no wotua no enura wo mu de honsem kodan speaker of parliament ewo omei emrahye bedwam a mfonyini nso da ha ehonsem daily post edibiaba and memfa Ghanaian Times the obokrata no ento asoi na page 3 and our special prosecutor and so Adwoa Asare mampanyi DADAA na danko Akufo na perso no former new jobin MC ya won mu yi no wi akire wo manto aba ma no wo msusu se okotua bribe ni ade ade ni because okogini sikai na won sansam wo no se court no ebotugui na eno na special prosecutor trust da bi asem no wobesan de akwa appeal biem san se kata ahye no proye ho sansam de wono no an wo som se atwitwe pa na 19-year-old illegal minor bi wono soso akwakoto akoda wanya mfinhia no miensa emuna ema court no sentence no ai so won konkodam 23 years wo femu for baya de hia de na wo 19 years na akoda 3 years de akono ne wono ho arehosem saa so anye saa na anye dai enti we wo de aba e wo na takwa circuit court
ɛna ɛkɔ asetena ya wɔn ma hyɛ abranteɛ friend sɛ Paul Apia so wɔn konkodam na abranteɛ na hyɛseɛ no wɔkyerɛ sɛ onifo ɛwɔ kwan bi aso ya no wɔsrɛ court no na chief superintendent of police Alex Donko wɔno ɛna de asɛm no to court no anim bra pia mpanyini owurayere hatia ana ebodi ni say hatia ama manu wotena adwamu wode ensem no nyina to dwaye a wobu aye sɛ ɔbaatan ya wote adwamu di asɛm wotisi ana ya ehye na koma so ye pa na Speaker of Parliament ono so ni mfonyine ɛda ɛna jese microphone sinanimu ɛna ɔmo sɛ mrasojafo akwakwagye atomu holidays ni bu ɔno a yasesem and the 4th August no na Founders Day no asanso abaninchi aba September 21st afi holidays ya esi na watching mfimfini bi tse Wednesday Thursday na afi Tuesdays no one madan nyina de aba either Mondays anase Fridays and also na ade a ewo ho National Association of Registered Midwives enso de ato aban woni se anesefo one market tuamu nsem ehia wonti aban no wo kan nsem no wane ne won pani emfa hwa anesefo de enso emfa enka ho na Vice President emfonyini de ha no obo amane yi Professor Nana Jeno Poku Achiman ena ode to mabunu no anim wo se drug dealers no wo mu anubone no ya no wo mu de hu dwa e wo man wo se bohye de ya no ma no wode pa wo mutumi hye na wie kire kwa no wo kan de fe wo se o anubone no kra wo no mu a chese ma wo kɔ high wo obi ase nkokɔ ne mebe saa de no a ya na wo mo kekan na kokɔ so no ena to mabunu ni tirim entu anu akwa hyehye bi saa no de nam a wo hu kura sɛ o ya sabio aboa bi na anam wo enti de obenya bi ya ne nsa be so bia no de bo tirim wuti anya yi anu obeku afirate as for asase so ɛna wo ba amane sɛ saa de no enye nubone no a mabunu ni to mu nkyɛnkyɛn no wo ba sere pa so mu ntwe mu mfiri ho no ma nwomasua ɛna wo ma koma so ne ade a ebetumi aboa nti the Ghanaian Times the obokrata no kakra de nam no na kese pa no asantemawura ene eyekenswati the third one mu mfonyini ɛda Ghanaian Times the obokrata no anim ya jese wo machia awa etu ɛna jese wo machia ɛwo hanom a wo ba amane sɛ waba Yasu Agyeiwaa wa tu nemom sane ebeya asanteman ene esuachini aman ne mienu entam no nkitawodie ne beye kama beye heavy no enti na won maka bu mo na amamra ne amane so atimi aye adwuma the Ghanaian Times the obokrata no edenede mo enamo mo ene wonya fa ni ma memfa daily guide na fe daily statement so ekura me wa ha na daily guide the obokrata e de yura branch champo asema wo kan e wo AI hui wodi aba beto akire ena afi kenso atensu kohia wote kriwe ne bra nwoma so no eno so men san mo so bio na mo wodi yewura dubu ahen kwabena dubu ahen wodi nemfoni aba beto akire ena afi yewura attorney general Dr. Dominic Ayine wono nso nemfoni de akire wo wo chese we de age no ne dubu ahen wo mo asan de abo ani ewo national security mo ensem so na iyokofo na wo mo akwakofa Abdul Hanan Wahab wono na kane bafa stop na opiano ya so ne penchi de ntira de wo de ebere ko ani mo no obetina no pe won saka daily guide obokrata no a anase okoye Facebook wo ene online so a ensem ne nyina ewo ho wo de ewura muntaka Mubarak mfuni abeto akiri wo chese enkramofu anya holiday mienu e de aka ho anopai eno nso edamu bi na okọ baabi te se African Republic Central African Republic wo musukum ne yese wo mbetro sohwe se de nipa si abodompem ho enam so ema nipa pii kura afa ho atina nanom wonse do anopai eno nso ewa ha se enera wo yakase ebo so no wote se Ayatollah Ali Khamenei ya wono Khamenei ya woye Iranfo wo mo pani baako wa ba be kasa no wo se emfa ho ne na US abanu beye edietia won enya dia wo mo ebekoto wo mo de biara da anopai eno nso wa ha afi eduru ba bi nso amfimfini ho no wo de enyontini kwa me yuji mfoni abeto no wo se wono ade esesa bo anopa kane na nka birthday ase mfichire ena ne efrefre no na mom wo konframantam mo bae se ne program no wo koe se wo ko ne nsrahwe se wo koje afutuo se wo koje dan wo bae na wo hete anope krata no nso amfansie ya watwa ede ababia ye boso ede ama yetiefo a
wo motie afidikasi eno achi ma memfa the daily statement to aso na yenko Facebook no so enko kenkan kakra na eno achi no yemra meje won so wadwempo na daily statement de obokrata no the Dr. Pandit Esiama ya won na ya mena do da Ghana yesika semo no titru ewo womai yesika korabia Bata Bank of Ghana no ano eno wo chese ewo se yenyina ye kan yetiri se ho se de beye na abonefo sema ekokọ okoso ewo internet no so na ewie bi no fanyansa kwan bu nipa fa so wo hwa na yakancho se obetimi age bosen akwa kodu 200 million abra ye ni bibia odi si aginamu onto susu kapre kura nto ho woni beba ho so no na yafanyansa kwan age kakre kura wo enti yenhwe ye ho yie anopai eno nso da ha mampani dada John covid e wo age kunkufo ama apaba ne mfoni ne da akire ne wode afutu ekwama wo sono ma ne se wo munya wo mo a wo monwene wo mo wo mo yafunu no na wo monwene de ebeboa wo sono ene Ghana na ma wo motimi yi flag bearer papa obetimi aso Ghana mu enti enam saya so ema sesei minority for no nyina nso asom se Patriotic Institute na won makofa aba no ebeboa pa ma NPP wo sono nsem ekuruma na tiase na wo matiase yi na adoma boa ma nema nso asesa maame na momo late wae momo anopai na momo awoyoye ne se die ye frɛ ne se ye fa nipa de na kɔ baabi edina kwa kodi dwuma bi abra emfa mra kwan so human trafficking wonu mo atwa ba de hwe ano papa na emu akwa nkyerɛ nso anopai wode amayen ɛwɔ the daily statement da bokrata nom madwa yemra ho na afi yenkwa ahoma no so 0260 196064 0260196065 na yenin komo adwa yentio Ohinina na mensa jibi edine de afa Facebook was a morning greetings to you all. Have a joyous day. Best morning program in the capital. Yeah, that's it. Dr. Baumiaba na chesena na ekuya mo aboati ablekuma enono. Ose afia hyase aban eto enyamni ensuo omo ankasa enne se entumu fufuro asan aban no ose na sidi no a ahoden abamu no a ekoyi no Ghana fonti enjoy bia na se sidi no ekosoro a ahoden ekosoro na afa ye betoto ne emamu ama asesemu akwakoye den dia mo manfo Masa Wood edifri kumase bantama ose effort a empanyifo yi eye say suspended Chief Justice won be yi no edi afri ho no was a political orchestration as wo ma sheda manyofo na no wo ma hye se de be ya won betimi atusa na mo se da achi bi ene ye behunu esunsunsu asobone teacher Kujo edifri tepa nyina susu was President Mahama must be cautious e woni gina ye bia wo besi emu efa Chief Justice ni remover no ho na enye na omanfo bi adwena akwakoye wo mo se asesese bi obi e wo independent thought te se ajagefo no a wo mu entimi ene wo mu enya adwuma eho asem wo ha yenya kola wo madwa me ntwa wa no na ma yenkwa afrefo no ho udi ne bia wo frefi so mpankana na wawura yo amensi efreni oga Jesus Kaja rider me kasa free techuma Bunu East. Wonderful yente o oga yo ya mama juma Sompa FM ahoma so sorry enough na me sham no mama ho de ni kwatentina bibia mo fa som Ghana man. Amen. Mini awa mama kwan ya mama mfanti akese po emu du fa mam papa chama Musa Asante on AGPRT Bunu East regional chairman and me organizer Ali na me chairman Murini Tanko and I'm MP papa na Sompa hene MPP yana say friend semanshia yankopon shira ba bi obia ohene wan say aban we tama na ye campaign no ye mu bi de bribia na ye kase papa ma amade o ye frakadam a wadin kan ba bi de akonya na o yigana fosuria na o san di ampoa aho kire mirim o ka kire se yentumi yentun ko bokena ni ministers ka kire se ko se sa abo na ye mo abo ano na yutu ni yenton e kan ya Ghana fuantie omukokoto abase MPP mine mu ayedin mine mu ayedin se papa we ba ye no hu taxi na wa se Sompa na isen ko decide no bi e ba be gufuel so ama driver for aba be tua Ghana for CMP no one sell electricity bill se e ba ye se akosoro akoba akonya so akosoro sen Ghana for se mo hu so we teacher ni MPP aban e double salary ene NDC aban ba ye no wakatia no e da sen
ɛna utility bills so utia sɛn saa nneɛma na wɔsɛ yɛ amomi yɛhwɛ ne yɛde to aba o mo se NPP aban yɛ na ba bia ni hɔ a ɔba aban mu a ɔba bɛto adwumayɛfoɔ akatua nkyɛn na Akosua Ado aban NDC ba aban ni wakatua no ɛgyina sɛn ɛna bɔsome so a expenses no so ɛkɔ sɛn sɛ watemase ɔmo ni ade papa biara de ma ɔman wɔ yi yɛnkyɛn ni last hour ɔmo nse saa na ka Ghanafoɔ na ɔmo ba bɛgye ɔmo ade akɔboa no akɔdi sese do o ɛna ɔdeɛ udi ne bia ofre fi hello ujina so udi baby ofre fi so mpankran ni ọpani kase otemin kandia masun bajo temin ga meto nkaye le bajo otemin ga meto nka kasane yanko udi bia ofre fi na yesu eto enkraman tamu abapa Sompa FM ya frame oru yo bajo frame oru ko ka lai som kantamanto Accra Ghana ọpani bajo the mission on ya mapa mo the party of a country of a woman organizer, Dr. Sawa Japan, Dumla of the Ministano, and David Kankam Board, National Chairman, Black Temple, and also Bad Secretary. I often must be one to say, President Mahama, Paya de Papa, or by attitude him for Yaminano. Now, we move over to both road, one for the fire, you know, they got on 60 and 70. And you are born a and you are born a papa make a woman to you. By your back, who is on the bois, as a sister Ghana, Baku. And you are born a heading. Let's the President Mahama say, President, no, Galam say, no, on to us you, too. After all, I have to quadro, and my set of emergency. And for Galam says, when you into us here, Yamiatum, Papa Akuya. If I did a 2 points, set of emergency, no, or I took Galam says to me to us here. And Galantino and this is 12 and 2. Yabayamba 12 and 2. And then you are the one. I'll say it. And go back to the independence. Yabayabo, I need to move to follow. And the Papa, of course, are you there? And then Papa Mama. To Galanti, I think to every to Tom. Mo, and oh dear, would they be our free? My pam, Nana Kindi went you. Nana K into one to pay. My family that's in Yakupon Camo. Now, my friend, my friend, Chancellor, come Honorable Bright and Fukumi, incoming National Affairs Vice Chairman, Edema MPP. My MPP, a Patriotic Institute, IIT, a Bright and Fukumi. Na idea, what can brand MPP or by which there's a papano. Young Trabanman, no National Affairs Vice Chairman, or by MPP, if it's my friend, my perfect by Chamala Tubaso when she incoming chairman and a chairman Jabre, incoming first vice chairman, Munity Sompa, Yabetra Banamomo, and my pam, Yamapani Mahamani NDC, no Modia Ghana for Neo. Ultimate are buying Adjuma for 10%. Eto and Yamodin can yam the cost 17.4%. Etun Suma, never then no fan survival Ghana. Hey! I didn't know it in your palm. Now, near here, our Parliament House are momental opposition, more can some bar. Parliament House on LGBTQ, man for Fifi, me mano, Sebi, a more from me machi, a bar, more quiet, I build and to and the holiday building here, I had your mamma and I buy. Mutra opposition, a catch the gun of when you some more bar. Mubabe passe mra esa LGBTQ no eba betwamu galam say airline that so mubabe passe bill amodi state of emergency babeto so but na the NDC for that Ghana for and everybody omodi enam and the holiday and your money so di hunu parliament na maka kire bi good semestre no sa 10 billion no say dollars of person de be ma Ghana me so famba na say secret what the ba omodi betwa money spelele omo fanye puti no bia Ghana no kana make no na tia bi na hu say $50 go ni ka boot o chiche di ma grada no o di say sika we back Ghana say go ma me ka kire apam o ma pani ma ne na pam for mo saka sika we o mo be di free o mo fanye puti no bia fam wa Ghana ene ehu enwa no hwe bran kwa na ebre na ko dwa ma huntimi tontos huntimi ntoma ko huntimi to no ma bebre e so mo so na mo say dollar table fam o mo me excuse kwa na ne ma ne ko na nya o ma pani ma mfinsha na de wani mo ya o twa e betunu se banche no Medase ene odi eche wanchifo nyina mayen na abiadifo no nso tu omfo se wo mu nsusu ntototo ne ma no so na edu baabi aya na mpanimfo no nhyɛ da nya wi udi ne bia wo frefi
KBBB from Fini Bunu East Capital Techimai. Bunu East Capital Techimai hobo kwa yinti KBB. Apam ni chamu nyina ema mwachi. Ema hote sai. Nyame hu ya mobo. Yo, nyame nkanga na man hu. Yoko ye uri akwanya we amaye ni nyina Ghana man tira. Ndu anpo ma mentia me regional chairman na matia the regional minister. Kaso so omumodi bono nyame nshira so. Na ye pese bunisi nyina fa ntoma papra na wonim the supreme leader our John Dramani Mahama nokure ma mentia papa we na me ma no monu yo Ghana for mumwa no wo si waye na adwen che research ne die adwen sakraya nyina ka ho ntino wo mu a omo ntia se no omo bisan ne nkirekiru mu na wo mu sakra wo adwen na enye Ghana man yi den tira ma me kasa amfo boni awon ntoaso amfo papa awon ntoaso the air boni no MPP say omo de ni mo he the air papa ne de omo claim omo je mo say eye o ma MPP say sa ankrofo we say omo ay sakrato mu Sompa FM wo mo chi nyina ase te say aduna mo de ma ogana ha nyina no wo mo obi ahu say sebi emprediasa senyo omo de a ye betena na edwaso bia so obey ni yi no omo jintum enso ye ga na fo ye say ye jetum ye beye ye be kwakwa be sisi ye betre ye be ye ni yi ama the thing is apam asampa na make sure because adun ya nya ye wi to omo adun na omo de na ba jira omo ye ni ni say e peta abiade no ndi bi no wo huri no de nantim no ye show omo de no kra ye yakwa nim ama Ghana ma fa ntoma pafra na menka ho on kan so ho anopay fa Pepsodent Charcoal Pepsodent Herbal Toothpaste ni chuusan na okasa ho nte wanum enyi hwa na mom enkoyinka ebeboa paye ama asen achi nam no ne sen ba no nyina nya hoden na enka papa nso ana hwa papa afiri wanum aba anopay sciatica commandant no efrefrew 21st clinic bo modern say odi wani be kire wo no nchen na yenye olabo entwe moje hu yade ko atim ya ekuntia wa betimi ayi wa firi atiasefo asase so breko a obre enson yi tantra herana about na so Dr. Sisters en na nurse fo no ho wono mo ba adwuma anopai wo mo frefre ya brebi Hajia special local foods enuane pa hemfie ni wona atwa to udi ne bia afrefi. Hello Apam mo medu twa to udin ba bia akasa free na po medu nya akasa free Techimai apo yenkwe Apam the make na say enko no mbeja independence ko no mfe wo ma no ye ja wo mu kwa na say bambofo yusho mu so mu chi wo mu wo bi South Africa na aba ya de ne de de na wo ko be fa play na ko nti o man no bambofo be hu no and it is o mu timi ja sa anko man ko no ko den se Ghana ha ya see ebinum akwa akwa ebita ya nko nya nko ni apu wo mu ni eye wo mu se a na wo man na se sabi tembe kama awowo na tmamufo nde ye kan utana de temtem kura bia wo mfi de South Africa wono ma akwa ba se wo mu coast square wo mu trinwi wo mu ncha se no me Jamaica wo za yinfo Sompa FM ya se wo mu ncha wo mu trinwi no ento man tembe ase sura wo ada ejebentra na ya pa no bi ka brigade man one first kanema yes Ghana no be 58 million ko to amra dollars ko to amra and ndo abane aba papa ne no kwa ko do bo mind on me fama Ghana enya ta nya ke bia ni o ye ne kuta ye ho na ho ne o so so mu so eno na ni gan ye po man nko so na ye ni ma ye ho na o man ni enyina o man ni nyina ne na so na Ghana so mu ye different casem eno na ye na da bia ni so le tia wundi afanfa so be na wo so enfa so bia ni so mo ene wadwen kire apo na anopai ya no wadidi good what did you find did you correct Hajia special local foods wono ene masere ba ni pe ni mesanse se okoni yegu aduane so ya na se tie bia wani mu sesa na wabomu nso na kire wado enti uhia kokonte apeprensa jollof papa bi ana fried rice ni toza afia abekwa na nkatekwan nkrakrai Hajia special ene awio hachu atomic hwa transition ho won say kan 0246 359921 na udi we nyina wie na sa opese ohunu se de umoja no ete a 21st clinic na bebo awo 0246
540 311 woma homa anopoe wokan ye ho ene yitwafa Sompa nkran 106.5 Sompa Techimai 106.1 Sompa Takwa 101.1 Sompa Nkransa 90.7 Sompa Doma 101.3 Sompa Takra de 103.3 Edinin sesai triple A mine ejapi apamadada anopai mene Adwoa Asare ena Akosua Agyeiwaa yeah love candidate ho yeah da also say atade no love wo mu na atade no love ne dem no enti yekọ na nasafo kantanka de agudie mu nsam no sports in a packed in a sack light from the dark at the atoll. This is our own, let's cherish our own. Sewudru krum na wote yes charcoal toothpaste aya no ya hwe yie na obi amfa so kwan na no wa chenchena esane se charcoal toothpaste bebre ane wodwa so na so nya no nyina na yema wo se titru mpo ne se wo nyini no bon ho modin se wo beto charcoal toothpaste a ye di bidia nkasa ye na anya dai kekene de agumu na wode yin keka wafuru simu na wo se nya hodin na se efita to charcoal toothpaste fluoride ewo mu na bo se ho ban na mana ye din da ekosisi obobo akokora na sa abrewa Pepsodent charcoal toothpaste die what dibidie lemon mint ana zinc ana akabomu aye enti ma wo se din na wonum so ahwam de mu ni nyina Pepsodent die yenim no dada o enti wasan de bidie lemon ene mint akabomu aye die ene na kire se yesen adamfo no no ebem wonum ahwam na abo se ho ban afrika kanwa bia mu to Pepsodent charcoal toothpaste fetchu se na mo se ho ban abrebia. Okay, yatna se heda agudemu nsam ena etwa so afisa be kopem se no otwe ebebo ena heda agudemu nsam na ba amana ne nsam bom sanso na afisam enso no nyina ena yabo na edemu nsam ebedan na T4 ena anopai ewo jumade ni suntina tantam se nkwa ahoma no so na yenkodi nkomo kakansa na de nsam aka ne nyina enso edemu nsam ede amaye T4 ye ko ha so folk na yakwa akodidi enkomo kakra ye ne owura friend Ismail Yusuf oye deputy NCC PRO Edema House of Folk National Chapters Committee no on a deputy PRO Edema so was pre so be NCC chairman ye kwa homa no so na na kwa kodin koma obani otime kana pa ya jama good morning the Sompa 106.5 FM so good morning me ba cho bibia abako de me ba cho nya me ado bibia abako pa ye de nyankopon ase anopa de yeti wa homa boko yenim se enche na House of Folk National Chapters Committee no election enche bia na abaso na ya ben wo de yemusa o ahombo be na mo ye de awura mu. Well, my charity for Nana end up being so as and then let me also take this opportunity. Inform them as with this glorious opportunity me. Like I say, elections we were supposed to have held it about 2 years ago. Na edu baby no na COVID and some social gathering into na Emma intimate HM. So 2 years ago, you come delegates no. MI another 1 year mandate say Yamfantua accommodation. And I ya Emma last year na ke osaka hold elections no. And me so
there was an election committee in place. Only now, so no education, so much to Nema Akuyi. Now, the only challenge that we had, I know, I'm elections, actually, the various chapters, also your chapters, all the regions, the chapters, are under the regional bodies, and many can say, chapters, elections. Then they come to the regional level before the national level. And then elections, actually, briefly, that is all that I can say about the current NCC elections are ever be. Okay, now a brother party na supporters now. And share them say NCC election no ever. We are hoping say it me and I say it me conduct the elections before the season starts. Well, so for now, the modalities are elections no more about one thing, which almost all the regional bodies they are complying with it. Say before this month we're going to not chapters in what me elections the regional elections and send every year data every general elections ever one thing. Yen fi honum na yen wura mu has mutim na ne din komo kakra supporters no do na last season na chant say coach Abubakar Watara and as a later part of the season na supporters do na chant say Abubakar Watara no omo mpane say mpanefo ina na fi honum na ko technical advisor to the board enye demotion na dem Watara na supporters no ko amote sanse we say no mo fa ne say. Well, Coach Abubakar Watara, in fact, make us say, he's had his ups and downs. Oba has a human, Obana, now we in the year, you win the hearts of the supporters. Meaning, can say, a demotion or a promotion. No, so I go to a time and has to supporters in Nano. I think the majority of them were saying, Coach Abubakar Watara. Then as a board it also affected our match attendance because some of the supporters were not even going to the stadium. One board supporters akuma so they their mom by doing away with Coach Abubakar Watara, and this was an unanimous decision. Supporters across the country take year. We held a meeting with the board and then the management, and unanimously, the supporters indicated that they were not interested in Coach Abubakar Watara. That was even before the season ended. The board had no option than say manage na audit team away season and season akoni we any day. Say the supporters the board supporters number say they will find a replacement for Coach Abubakar Watara . That is exactly what they did. And this coaches now, they did it in consultation with the supporters. Now I say, Didi Dramani as head coach, you say Abdullah Gazari and so Babekaho, and watching Fifi Parker and so supporters, readiness are more Edama this technical team or mobile, saying more the mutum support to Yan at their mom. And I say, Bedu never saw who Watara didn't. Yeah, Coach Biabuba has spoke Biano, Obana Beverso team no more. And you unquan holding and I erected a pushy a team, a DA3 Adomo Aquadum, supporters, Ekahumbi. So 11 players, and we're gonna pack and so the 12 person now that can the supporters, and your supporters, the Coach Biabuba, they threw your support at the mano. And then we can't Abubakar Watara. He had his support, but Edu baby na nema I a bit messy kakra. And into Edu baby na supporters and call for his head. Now for now only the omudi na sinchen omudi Didi Dramani Gazali and then Paka Ariabano. I think say the supporters are also ready. Say the maximum support at the moment team. Mami Musa we say who has team the assembly at the wall. Now, yes, more than what the Africa $70,000 be. I'm an Oklahoma F4 no.
edit aboard the bomber sema kwa ko pcas ne mo nsema supporters no mo no batu ni panfo de dinkomo na mo no mo dinkomo ansem be na mo de kan de kire mo. Well, let me just say in association of football no we are seeing in like I say there is no club only another club when it comes to player transfer. Unless they are the club na film na like that club na for Barcelona that's even 3 days kwa that's the Mexico. That is not to say ebia penning for now no they are doing a bad thing and after they are doing a good thing. Eka de eba ubi adeka. But then when it comes you find resolutions and as open means are the resolve these problems. Hasbrook management I take steps are money new education for aiding como they will come into a conclusion on how the payment should be done to them any other day. It is not an issue like I say no they are working effortlessly to make sure all the issues are resolved peacefully. Okay, nti ehwe anum se ehwe be enumanum ya anum se mpanifo so betima resolve na mana bibia so etime kama na se place on mpanifo a request me mate eno a medididi nkoma mate se kogidi se place na mo request for no mpanifo ehodi on kakra menim se what is say nu bia. Well, say na medika say na make no didi Dramani taking over definitely everybody and I say every coach may want to work with certain players, and then before the season no be na everything Adwoa Asare and in charge, and this is business. Me sure said Sompa FM if you are giving maybe if you are giving the head of productions and I say the head of sports definitely you might want a specific team and I say so the production team no you may also want to assess them and then know whether say you keep them or you bring in a new production team and I'm coach Didi Dramani or request and as make that request. But then we also have a technical committee. A team they could equally give an advice on some certain players via my request until probably due to say only coach Didi Dramani each year. Now if they are able to convince him well say this player A or player B saying probably the coach will only assess those players and probably so on those players. Now, Adwoa next man is President Cap Baso Monia Sanu Kotoko Eneba supporters supporters leader idea. Then amoye ahumabo be na amoye de share Sanu Kotoko coming next month Nyame Adwoa President Cap Baso. Yeah, this Kotoko team I think for some past defense consecutive matches they've been a thorn in our flesh, and a match with it is going to be a breakthrough for a glorious Accra. Coach Adwoa Asare Apam he was unable to win a single game against Asare Kotoko, and then we are hoping this time around a new head coach in the day. That janks na no ebetimi abreki. But matches between Hasbrook and Kotoko, especially when it comes to recent President Cup matches bona ayana inside almost pa and some last season or so the last 2 seasons almost so many Hasbrook ebebo amokofa fencing this team affect free Ivory Coast by President Cup no and match win the in fact
it is going to be in a very different manner. We are coming to the stadium to support a glorious Accra House of Folk in a different style. Obi Abehu, a new House of Folk, a rejuvenated House of Folk, a very different House of Folk in this particular President's Cup match here. Okay, Intino, I do one more. You say Bisha na ya to ho na bia so etime kama na da be na oba studio sa me adin komo. Well, we communicate on that. And just for clarity's sake, me Yusuf Ishmael, I am a deputy NCC PRO. I'm not the one I'm contesting for the NCC chairmanship, but then I'm still contesting for my position as a deputy NCC PRO. Your structures now, based on location, there are certain positions you are able to contest. So I'm on for entry, say House of Folk, and then the NCC, you be in a very different style. So I'm on a team. That will be all for now. Almost the Adama supporters. Sompa FM. Try. Okay, you better say son of Peonia Bre. Me saw the studios in the end of a banner didn't come. Oh, definitely. Okay, Material son of pay. I know your old friend say Ishmael Yusuf, Deputy NCC PRO, Adwoa Asare Folk, and Yatin Kano Power, Sompa 106.5 FM. So a branding tino, Yan so and for Bakubin so. Na yen so now, Olum say enche na CAF competitions, and also everything about so na CAF at the daytime and the registrations, and so everything about so at the Adwoa 1 to say, oh, Kotoko. We have been go stars now over sell players on your registration CAF company for a period na Nyankopon first period now and so ever started on the first August and date of registration and also ever started now and date 31st August and watching on eligible players are on to say account preliminary stages now just ITC and so Ekahobi and watching on second transfer period and be 1st September to 30th September and also ever so Nebia so etim come group stage registration on 1st October to 31st October and also players are eligible so meeting about CAF competitions ni bi and watching na ITC so ITC 7 so no na and also 31st to 10th October na tibia so no etim kama and so honum na group stages no so no na the same thing na just bia so etim kama na date ampan for say tournament no so beba so no omo so etim communicate e dey ama omo chima ade preliminary stages na dey entibia na just no so no ebetimi aba so no bia so etim kama preliminary stages no first leg ebeba so to 19th to 21st September and now first run preliminary stages and so everything about so now second leg and so it about so 26 to 28 September now and so it group stage ever starting on the 21st to 23rd November 2025 here and now group phases and stage 1 and stage 2 and so everything at twice one pedum sem ama in a T4 amana nsam na just say we no club world cup egusua Akosua na eno Juventus ese mienu ema City ese nenum Wydad Casablanca ese baako ema AN so no etimi ese mienu enso ewo ho no eno achi no na ahomachia Madrid enso nya asem keto akra Madrid ese Salzburg kan miensa Salzburg nso no entim anti na El Hilal enso she Poshuka kan mienu a almost so entimant and pedum sem ama in a TF and 7 doors after the game no coaches in players no do na enso etimeka se name of branding no yemfansi na me adoma mande e ba de akamu bia no yedum sem ebema in a TF secure sanitary pad e kan ho no pay ene da gudem sem e ba oba bosom akwantu no met my secure da mawa a secure sanitary pad and I make am for them na 27 for enche na bosom no akona wi nti oba enma obi ha ma de na maye ya ma nkoye na da de se ona mkwa na obusebuza wo so hwa wo se sister obi ya se sister ade a wo chia se ban se ha adwene enugwa se brand secure sanitary pad na eno so enti emwa mituma for about center Dr. Time that so we are fabra no fabre ento so ma den to de bre to so amana se oni ba bi ayare no akwa akodu so ka se nansa anase ne nan na otwe na otwe so no na so no ho otimato e stroke na diabetes prostate issues hypertension
kidney failure infertility obaa ne be ma wo ho ade den enso ade ama no mo fo ni doctor be awo no bedi no wanya bebrebe esa so kasa wo bosom ne so ya obanyim a ampa obanyim na bia so etim ay kamaka chronic diseases and as a typhoid a you are chaninya for ni chemu e wo meduma fo ba center Dr. Time da so enso ene kofa ba pokria se maira ho ana ebutuna kuma senso no ye obuo kwa akoko ye Gavin school no ana yedi hwere mu 0244 774282 ana se 0500 727 215 na meduma fo ba center mpani fo enso atim ado so RANSFORD na edemico Facebook ma bia so etimi ye kama na no pa japia enso ebetam chen voice ni nyina ona ka bobo dama na still my moral support nyina from South Kantanka nyame admo china yen samra na se Monday mum ye be hia na bia so etim ay kama mama kunadu yes anopay